ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯝꯊꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯅꯝꯊꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯤ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯝꯊꯅꯕ 29 ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯁꯧꯒꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ political settlement tꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ political settlement tꯧꯒꯗꯕꯅꯤ 하이드나 when I was acting chairperson of Manipur Human Rights Commission Supreme Court na karina mayam Manipur issue sidi wari sanarga losingadabni haiba reference mayam lauraga Manipur government da recommend tawgiaba Manipur gi insurgency gi problem losinga harabdi political settlement taw political settlement natana yaroeba ning tambadu pithoke haibara madu it is up to the wisdom of the government of India pichupi dabai naharol nasu chap chana khanani hairabdi without any agenda pre-condition thamdana tawne harasina harusu yabu chumi haidana tawriba porasida khanaraga madugi damukta Manipur State Reconciliation and Peace Commission ama same way the night Manipur government recommend to give a lake 2001 la to recover I report the Yaukibani. Aduki Mina settlement ama Purakanda Manipur Galavasi Lucian Mayaba a pam the yanning de say Mangatara Chanawari Saraga Commission Amatoraga Lavona Karipami government Dana Karipami Prasana Karipami Adigi civil society in Karipami I will tell my lishing Marie Mangagi statement Kongalaga government in the other government Unipuda Azumba recommendation ama Taunana Bigi Aluma Commission Samagata Wadamna political settlement Adunatona Holaina Namtani Haina Haiba City Mana Hairiaba Hoseki Pasina DG CRPF Ki Oribasina Mea Marakta Nomi Puraga Quacha Chatpa Tenarabadi Captain Hatkadabanim Lamen to enbusing that no may capture a D, government I quite no may pick Kanaba Carino, DG Sharpia. As a cane evening Chepongamagi, Matung in Aniko. Chihide, Mana direct press conference, some of the high Haibu Dinate, Mana Magi, Sipai sing do that, Sharpia personnel sing do that, Pautak Pibani. Noida, no may piece you carino. Cap no nominee, Canano Capotino, the main to Henba, Tichum Meba. Lamento and Malaxin of a period. I could do not throw. Nangi Konala or do. Manipur Chief Minister na, Mamangi Oro, Hojiku Oro, Manipur Gamena. Iron Henda, Yorki Kut Palagam Talaxi Lu, I say Praza, Captra Halo Havanateba. Lamin to Henba, Manipur Tugaina, Bohonari Ba, act of terrorism, Toba, Aduda, Iron Hand on a Toro, Sud outside Toro. As the Degidi, I could cannot say. Military crackdown toro, military police crackdown toro, government crackdown toro, Havanaba. Whoever commits act of terrorism, may take what it's a tongue. Angang Hatpa Manga Hardy, may take Hangde, Makangde, Ayizat in a Kanyani, a Songa Kango, Mother to Havanateba. Whoever commits terrorism, Machito, Havana Matuki, the high than la Pachito deaba. Aduda, Cobragi, Laga, Cobragi, Mapu, CRPF, Mapu. Mapu I think Mako Director General. Asina Haibasi Mana Kali Baduna Sing Tamani Michim Mekana Idana Insurgency Katanatana Terrorist Act of Washing Shishu and Pola Pase Laxing Yani Haibedo Adu were the payaba. Natadana Amuksa Hanjeleko particular Mana government Indiana Manipur the Yang Bamiang Manipur City in the Manung that they don't like Gadabani. Adubu, Manipur Manunda, Lady Bachaw, number Mam say, Quena Panda, Mam Chelochin Galaka Lochiluda, higher than a Chatarak Pamong Chidi, Yaroeva. Ado Manipur Toibadi Yaro, if they couldn't hire iron going a constitution, Matuna, Article 363 na, Manipur Sokpati Yaro Doria, but Matuki cannot do Yam Chowre, direct Manipur Sokono Haibu with another so Article 3 is a Mazeg Mento Giba Treaty to Giba Amaki. Karima Wahang Amata Kanabang Deabako.
ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯇꯝꯅ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯇꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒ ꯑꯗꯨ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯅꯪ ꯄꯥꯟꯅꯖꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯩ A.K. ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯒ ꯃꯃꯤꯠ ꯀꯣꯊꯣꯛꯅꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯛꯁꯪ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯛꯁꯪ ꯇꯥꯅ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯖꯥꯎꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯣꯏꯗꯤ ST ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ STꯁꯨ ꯂꯧꯔꯣ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯟ ꯂꯩꯅꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯡ ꯀꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ UNC ꯑꯃꯁꯨꯡ UPOꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 14 kuki di thado khare naga taruk na kamdouba am chumi usi jamaronda hoses tauba aina yadana phaba mi pun chauba abduction tauba hatare either kidnapping or abduction in any form lawfully na taba sarkar na aingi matungina mi pun tauba logi matungina tauba na tabada namdana ain kaina phari ba pot puna makcha masi abduction gi makadala kadabani nupi na ha pa ba khot pa namdana namjana thekna dana magi nupi oina na bagi tauba adu gumna kidnap chinge adu generally mi pha wai chu abduction gi manung dalera masi yam phata ba pot amani masi for the last 3 years 3rd May 2023 digi hoji phawda makan thoktana lai bicha handaki tha mu maroina me traum de tramri sedigi phagaraga thadrok ta bakana guna phagaraga hato khibdi momang da legre ko pam chamana pim cham ta buchu legre daga kana guma mo phagi bu legre du mana mi phagaraga thadorok ta basin chaurak na mi kunthra go humdoi digi na nipu naga taru tharaga nipu ga mari manga se machi hairiba kukina chatharakpa lan kuki lamento hen mana chatharakpa mite da chatharakpa musung naga do ko na chatharakpa si punchil laga mini pu yang kai mukse auji pha khare ba abduction tawre adu manung da hostage oina treat tawrakpa madugi da mukta ransom nongsam ga adu di yawba nate laman khumna bagi mong da tawraga tawgi basina mathang tramali thadok na ba adu mamang mamam lei re ko latest naga gi chu train pangi manu da train thoi thado aga taruk ma le hob le re kuki gi su tramari ma kun pa manu thado ga tramari ma le ho re kuki gi tramari naga gi kangbu na phajil le haiba aduga naga gi taru kuki lamen to hen ba sing na phajil le haiba ani si lak hoji le ma le ri ani ne ba sigi manung da mache onthok na ro chin don thon ro khona ro haiba kanda aikoina kalibisi naga taruk ki sidi leiram moidaba maleba ko aina I am not the authority moi leitre aina haiba yate but hojik phawda tawri mong chinadi naga organization akan sorry kuki organization kuki se so natraga moi la lobuga samnaba singna hairibidi aikoida naga phajil laga thamba mata leitre that means aikoi khandre haibana ba tawge yauna taworo tawwe nataba taworo naga taruk se leitre haibana ba duna takpadi adudagi de kuki tramali chi thado koto na chi humni mari mangani mamangda man tawno re no ko pressure do kan na tawde ge somda kano babu yawrak padagi naipuri yawrak pa kona changma yawrak pa adudagi rosidi ko tawr maya masigi tawna rak pa poda si tawbukanda pare kuki tramali tu thado ani dana humni mari ni mangan tawlo re dana yaroi aidana naga mayam dagi horaktana UNC gi mayukta
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤ UNCꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯌꯩꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯨꯞ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 14ꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯎꯗꯦ ꯄꯥꯎꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯂꯥꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ 14ꯁꯦ UNCꯒ NPOꯒ ANSAMꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ CRPF ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯊꯤꯜꯂꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯥꯔꯥꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦꯗ ꯇꯧꯋꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯨꯟꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ 6 ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ victim ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤ victim ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ victim ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯇꯧꯒꯣ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ 14ꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯌꯣꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯤꯠ ꯐꯣꯔ ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯖꯨꯂꯤꯌꯥ ꯁꯪꯂꯥꯏꯅꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯧ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯧ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ 3ꯀꯤꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥꯒꯤ DG ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯕꯠꯇꯦꯂꯤꯌꯟ ꯔꯤꯁꯣꯂꯨꯠ action naba for resolute action resolute arepa lepaba wafam amabu thabukta pangthoknaba hotnaba adubu cobra hek yengbada cobra lingi sathibado adu charme yoni abbreviation da cobra haiba adugi achoba central force amane abamse mai kharmailin khoi adu de tongan bam lereko asigi DG na anda impanda thore hebra adugi duda ama haireba khulai pairaga mya marukta chalamaba adudi ani action loro maduda tawudo ai dai puni haibuguma direct mana press conference ta haibidi na te ko maje khoi myam jo kan kari mana du haibi abra ga na khanarapada mana magi staff magi kan followers singda magi lieutenant sing mai makha thaba rifleman haigadra CRPF myam do personal myam du da mana yathang tobuna yom kaiba aranma tauba miyam macham rakta khulai pairaga karma yaw tarabdi ainge chalo khulu haibana ba aduda thauna piboina haiba potlamna ma hairibado amodomda yaning machulai ba amodomda khitang henjinna ma mangna dumaina haibidi chumdaba haina haibisida aikhoigi ma mangna press conference ta direct haibana te ba chai saraka chu ore man chu hairakani ma mangna direct haibana te magi briefing ama magi staff magi makha thaba singduda
Manipur thoi bese masi chap chana action lo go da na haibu gum bagi mong amana ba adu budi well and good but lo ma khota pai bi ya de na ain kana thabak to ba ek top terrorism to ba masi di koi kiru no masi ta kha ga dam ne ko as and when require so that side to go dam ni ai dai pu ge ya ba even nai khoi de ma du khem cha na govindas na hai ning ne ka re hai na ai khoi micham na ta ba micham de sok pa ya roi aduga terrorist act toriba mana tawe bis chaptana khangaba asing musidi tawham thokpa angi mathungina Russian babong so that side for to lo na yabani ko adu maina ba ba hai ninga ba mokoina hai to ada mokoina manipur gi sason pairi ba chubli pairi ba makok na hai ga iron hand na sason to bis mana hai wa hai jo che minute no minute na hai ga to hai bna ba to budi mana hai ba londa adu mukte na te terrorist khai oina hai modi na hai ba amisa na hai do 29 bhau manung da insurgency lo singa da bani hai ba type da khoi ge na insurgency hai ranu manipur da terrorist bu arab de hoi ba kuki da na te mai tai le ma chu na ga pangal punam hai ro terrorist angang bu manga kakta na hat pa ising da lang thabangam ba adu jati amata na to gora to roi da bra ikhang de terrorist thing na bu hona ba dai khushi na gani hai de well and good adu na ta bada chai hum sida tawri ba para sida di amisa ji na central government na uri bese mete di lamheli adu ge naga sumanga kalli ani se masi takhai na ba adu ma kuki sing sidi thado oga mete ge beli ge la lo ba mayam masi takhai na bagi damakta nang cobra nang chalo haiba male ba adu ga subject to amtang sengdong ge adu na tabda manipur pumagi ain kai be thabuk to ba ek to terrorism chibu thingba tarbudi adu ge damta ni harbo di yes well ko ba khu ge ba adu na tab mongda to ba maitai namthana ba particular community ama ani namthana ba khakki damakta to word di chumde tawrakpam ju thokte tawrakta ba suyai haina sumaina thamni okay pabong yam pazana akhoi pabong na thambikre hojiksi thadokre aduna taruk chi gi posi karai dino kamai tau dino mai gi daite se kanan lo dino haibagi pot se leiri wahang se aduga hojik akhoi gi CRP ki battalion ani ni akhoi lakpi se seida moi gi kano tawkre company se company ani hum lakpa hobe pot leikre aduna chinga masung tamda security gi response se kamai torakani haibagi asobo wahang leiri mase ai marakta chathaning bagi apamba ma lei adubu masidaida akhoi gi hojik achauba sugi pot leiri akhoi sida akhoi avoid to boyaroi da ba suda hairiba operation chathara kuma tamda suda leidiba singisi makoida adum khutha yada bagi room khara sudum leigani but akoi gi sigi sugi proxy da leidiba objective te chamana ba mayam ama leidiba singsida sigi su wahang mayam ama lai duga akoi karmaina sigi posa lakadoino aduna kanoda security gi response ching amasung aduga tamda thokiba mamangi thodok kaya da karmaina khune response laki habigi pot mayam am su lei aduna sigi pot sigi formula si akoigi kanoda manipur da palakka matamda ngasagi maoist lotion bagi akoigi national mayam lotion bagi chahi ama makhai kan haiba koi cobra gi mogi kano haitari ne asigi policies da lakpa taragadi katai fawga manipur di akoi mai pakpa ngamgadori bano chapmana tawba ngamgadori bra counter insurgency ge akoigi yamna chawba akiba ma akoi mamang thokiba leiri matamduda akoigi manipur gi puwari da haitare madudo achau huji concern je kai hai kan madugi mi pipe se dum leiri ai pabung mandila se pabung kamai thabini oi nam chumi hoje kia pochi da insurgency lotion ba haiba terrorism lotion ba haiba ani chi khenai ko karima kanda insurgency ji kholai pairaga tawdorimni maning tamna ba marom dom lepna ba la la hoba adu nataba aduga terrorist haibasina karigumba pamba ma leiba nataba truck la lolaga adu kholai leiraga the sarkar da kenba moigi apamba tongning ba tawba lo ne piriba Bharatiya Nyaya Sanghita ge section chamaga tarahumdoi kone yam toina misam khangna bahariche section chamaga tarahumdoi 113 haribase whoever commit the act of terrorism medically no to strike terror to the people, to strike terror in the minds of the people, minds and the body of the people.
미양기 본인 학장다 아키 투중바 비바 탁탁탁탁탁 나오나 와한바 기한바 하이바 기바이지 좀나게 아이 기해 사태는 기 하이비도 나타바 아리 에프레드 하이비도 나타바 탁탁탁탁탁는 학도 떡품 잡음 강정게 기한백이 타박체 act of terrorism 네 English 다하가 highest forms of fairness fairness mayamgi akibu mamgi khwaidi chawba monga do terrorism ne matulu chimajimi pungkuti mona pamme ba terrorism yokhat pumi amata leiro ya terrorism che sagai jat culture leibona te terrorists are terrorists ada insurgent aibududi hoi aina yade numai paraga maning tamma tanbani arm politics sobani chamna arabada moina haibugi matungina aigi mo nataba Indiana Manipur bu maning tamba marom dom repa adugumba princely lepa kama nithau panba lepa kama ojarabasu maning tamdana chai lising ani lerapase masi British na chai yangkai taruk ama lawsilap tawraga leirura direct makha sunate nithau palali adum nithau nongtau tu moina happy haibani adu maine to hoba chai khara natana maning tamna sovereign authority amana piklap su pikna lejarapase Indiana namdana aran bakhui ama tawraga maje ge mena ma tawraga inda da changi badigi akoi ge ning tam mangare hek changbada akoi bo tha class status thambire constitution chalak padigi di parsi state thamme adudigi chahi kolom doi leraga uchinna chine adu chumaya amna kapchadana laujadana jail changaga agoi bavuna hawana jail changi adu geduda statehood I will say 21st January 1972 da phangana chahi kolumdoi mimana dana thamuraga hujik manere haraga armed forces special powers sek amuk chalai dana ate India gi state amada chalai da bado madu sida Manipur sunga sama era hujik na pulop haire masida chalaidana lakpa pot ama laibase masigi damukta akoi ngamba ngamdabaduna mani akoi ning tamba hanjil hangani haidana lal hawbana bako madu baini yamning bai wanate akoi de adomda kasho yawbana te kulai paiba pamjadabani ko de ngamjate paning de adugi pot ado madu namthage hairaborde nongmaina namthabadudi matam kharang hakti yani ko matam kharadi kharak tawraga nathraga nampu ta tawraga yana chongkhalakane sim chongkhalakani nongmai pairaga namthana ba 29 bauda tawgado ripsa masina mi kaya ma hathibe ya but machin manau masa masu nathraga lamdam sidar leiriba mayama ma amu chongkhalakane ko aduna oithokte ba ai haisi lalobo sagat pe wanate ai lalobo sogate but atati kalmaina thingani political settlement togadamna political settlement togadabani haidana when I was acting chairperson of Manipur Human Rights Commission Supreme Court na karina maya Manipur issue sidi wari sanarga losingadabani haiba reference maya lauraga Manipur government da recommend tawgiaba Manipur gi insurgency gi problem losinga harabdi political settlement taw political settlement natana yaroeba ning tambadu pithoke haibara madu it is up to the wisdom of the government of India pidabai naharol nasu chap chana khanani harabdi without any agenda precondition thamdana tawne harasina harusu yabu chumi haidana tawriba porasida khanaraga madugi damukta Manipur State Reconciliation and Peace Commission ama same way the night Manipur government recommend to give a lake 2001 la to recover I report the Yaukibani. Aduki Mina settlement nama Purakanda Manipur Galavasi Lucian Mayaba apam pam the Yaning de say Mangatara Chanawari Saraga Commission Amatoraga Lavona Karipami government Dana Karipami Prasana Karipami Adagi civil society na Karipami hai bichalomai lising mari mangagi statement kong alaga government India da government Unipuda adumba recommendation ama taunana bigi adumba commission am semaga tawadam na political settlement aduna tona khulaina namthani haina haibasidi mana hairiaba
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ DG CRPF ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ DG CRPF ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ CRPF ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯞꯅꯅꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯍꯦꯟꯗ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ act of terrorism tauba aduda iron hand dona tawro shoot at side tawro adudagi akhoi kano che akhoi military crackdown tawro military police crackdown tawro government crackdown tawro haibana ba whoever commits act of terrorism mai tai war su tawne angang hatpa manga hadi mai tai khangde ma khangde agi jati na kanjani asongge kangbo ma da taw haiba nate ba whoever commits terrorism muchi tawro haibna madugi da haidana lakpachi tawdeaba aduda cobra ge laga cobra ge mapu CRPF ki mapu mapu aide mako director general asina haibasi mana khalli baduna sing tamani miching me kaina idana insurgency khatana tana terrorist act tawba sing sisu pola pase laksing yani haibado adu werdi phayaba natadana amuksa hanjele ko particular mana government India na Manipur da yeng bam yeng Manipur sidi India manung da adum laigadabani adubu Manipur ge manung da lairiba chawot na ba mayam che khoi na pamda mayam che lochin ga la lochin lu da haida na chatharak pa mong chi di khoi ya ro ya ba adu Manipur thogai ba di ya ro che khoi na ka ha ga ain go na constitution gi matu na article 363 na Manipur sokpati yaroi dore ba madugi kanuduli am chawre direct Manipur sokno haibu de natrasu article 3 se maje gemen tawgiba treaty tawgiba amagi karima wahang amata khanaba ngamde ba ko adu ya de haibuduna atokpa mani adugi ngamdabado masa haribdo chingi sarukna ai adum tawrage tamna nangna tawro tam mai nang mera paibiga adu CSO singa nang panajaro haibana ba adugi problem du tawraga Manipur budi kahelo prime minister so hairedna hairedna adu AK Misran so hairam medna Manipur ga Tripura ga di kaiba yaro but kaiba yaro hairiba positive na ba ya handrabdi macha mayam pokpa adu da amma mami pothok na dana amma chakchang phau dana chak chamina bo phangdraba chakchang tana tumpham tana chatpo bo phangdraba di mapa dana mayai de lari bi jumjau de lari o aina de thogai ningda bani noi bo ko nungse bane ko yadre naga chakhum mama kuki chakhum mama pramaniko pagi oina adi le mori ba mete no de st pa me dai lo st zuloro no su chakhum mama haidana union territory om thokpi wa mase akoina bhapna sabra aibu frontier Nagaland territorial assembly tori iba asibudi Nagaland gibudi mapung thammaga chakhum do chauna tongan ba pibini pura thugai ba makte natri moidi naga masingi maraktan sidadi kinga tamga gi ani thoke na torambadegi amuk ahum se naga ka kuki ge chutina ba yahandrabanina masigi poda ma chagalna na bisi chei manga tara si manungda manga tarabu mandeda nan haini ge bidu kari frontier Nagaland ge type ta frontier Manipur tawna 2027 ge election asi loiraga adu bawude haidriye kano Indian Express ki ra adu baw adu de loiraga nogi apam khanaga ni kuki ga pam haibana ba that means Manipur thogai so adu de thogai ge India de kaidong na te sinha ba adu gi phibam mama leiba sida hairi ba 29 ba 29 da parliament election lei asi baw gi manung da Manipur ge insurgency lo singani adu ya mawi sing haidi na klar chung lo siliba sumana khara lo silap tawna tawre ba adu la ninge bo point di ani do khaido haninge ba
act of terrorism insurgency to aina yadabani chume manipur lalo busina aina yadabani aina to phun thok pu yai ko ai ko adu we have nothing to say but terrorist cyber act chidi puna makna pam de adna ada hoji chai hum chidi terrorist act chidi kanana tawrige ba mete na tawbro adu su thingo nagana tawbro pangana tawbro natraga atopa man tawbro community da hairaroi act of terrorism tawriba adu da double thadana adu ki thona adu phutu over government itself honorable chief minister home minister na aran ma tawba terrorist tawdu di ko lem na tharoi adagi di lem na tharoi du si na biyo lem na tharoi unified command ki chairman and chief minister na CRP ki mako Assam Rifle mako army ki mako manipur da le rim yam che pola koraga tawilo within Thami Manunda, Thani Manunda, Chingtam, Animakta, terrorist labor since Takai high than high with the Koi Pameba. Okay, Papa. Adugi, Wanida, Aduga, was again Nangi last the hero will lie the Mentan. Kukitra Mani Tadok Pare, Chamanana, Naga Tarukto, Tadok Kadavani, Shiragati, Shivaga, Topum Topa, Pangam Topa, Sarah Iri Matungina Marali Jarani, Adu Ragacho, Asiba Port, Asiba Masabodi do, Adu Supimum Toi, Adu Serum Gani, Serum Moya, Konam Sabaya, there Serum Dabo Oisano, I think Banaga Taruk Tazarop Oisano, I don't know my tummy. Okay, Pabung, Yam Pazana, Pabung Sutambide, and Duga Hoziki, Akoina, Kanota Kaduri Baku, crackdown, we get operation, we get security response, Chingamasung Tamda. Sapmana Satakatra, Matokram Satakani have a quick chingnam didum lay, Madame de Kaino Haikanda Koi Abukana Panadraga Sokoi Mayamaka Lake, I think Hankpamam, the security response, Penataba, Singa Tamgata, and the Hoziksi Mahana Kugi officer statement winner, and the Mina Punto Kiba, Natataraga Sokoigi, GP Singi Potsi, video viral oide, Aduga national media, the Kaida Pond, the Mayam viral oide Nasigi Potsi Lade, Aduna Mayamda, Adum. Miyam rakta ubaga koi kulai paib da ka tum kapa kana hatu uga haibegi sim order ma satlong line pi bi sim yam da ma'am gi wakhanda maruina leita dan leidba manipur ki praja miyam